Ke nang le tumhan special mate na tumhan kachoro si da bangso video si ngai tumhan na paklang pon po. Hello guys, welcome to my channel Robinson Vlogs. Pini ke nang le tumhan special mate na tumhan kachoro si da bangso video si ngai tumhan na paklang pon po. Nang le tum here jume pen hindi donatum ningarong piglo na tum bang pharo pho anna na tum subscriber na pali don po na tum churu par piglo la Facebook along la pen WhatsApp along la pen jirpir po don rap na tum nakabor idun pen sta menil phan 500 an subscriber na pali don po na tum churu par piglo pida blog ta bang phokap ni do nililong subscriber ba masi na tum ninga klong machuru par piglo kasi ansu se na tum nili phanang support pon bom non nili akime adi makanang paklang pon bom pon nili bor ipon bom po na tum nili phan na ching hon pen nili channel phan ansu se na subscribe pot na tum han tame ansu se na tum nang nam hi video na lasi nili video lang na tum bang suri si pon an aphais tame nang pale donon bang pharisi ma kelang pors tame pinang nang banang lang donon basina to machuning rila nili video amphai kelang ka ong nai kichi theglong ke bahubali langsun kelang dam hala ke pinang le lo don tu 1.4k amyam yang an le lo hala bang ke na sining cherong pik lo la son tha se ka preka videos tame nang tum nili phan nang supportun pen nili phan halai videos tame nang lang non thabu sina to machini ni perfect lo don tum na sinon ke bang ilang tame nang tum nili phan asu sina support pon bom non nili asu kimi adim paklang pon bom po pasin nili na tuma aphan chini ri lo don tum na si nang tum la bangsuri tha bang pharo pho ana tum nili phan pida por subscriber na pale po ningarong pik lo na sina tum ansu se nili phan aprang ada mi phan se me ansu sina ne tum nang bor ipon bom mo basi chuning rila na si la Facebook lo la pen pini WhatsApp la pen jirpir po don raps tum stame aphan stame ninga klong ningkang sampen na tum hajur par pik lo asi nang le tum nili phan la po anna support on pot nang le tum phan stame nang tum kailong ansu se here jimi pedona posi pini ya video ke kachero video ke langsung kang tonelo nang se mo next video le chitong nang de don